Саламатсыздарбы? Мен Жумашева Санам Шакировна, 1-класстын окуучулары менен азыр көркөм окуу сабагын өтүп беребиз сиздерге. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Маанайыңар кандай? Маанайыбыз эң жакшы. Андан кийин 5 жакшы. Кайгы папа билбейбиз, жорго укту тилейбиз. Окуп билим алууга биз баарыбыз тилейбиз. Азаматсыңар, окуп билим алууга баарыбыз даярбыз, анда биз отурабыз балдар. Биз силер менен көркөм окуу, көркөм өнөр сабагыбызды баштайлы. Эми балдар, биз азыр силер менен алтын эрежебизди эске салып алалы. Кунт коюп угабыз, көңүл коюп көрөбүз, берилген тапшырмаларды так аткарганга аракет кылабыз, балдар. Эми коопсуздук эрежесин дагы эсиңерге салып коеюн, балдар. Коопсуздук эрежелерин сактайбыз, учтуу нерселерди бири-бирибизге берерде учтуу жагын өзүбүзгө каратып, анан беребиз. Иш орнубузду сарамжалдуу пайдаланабыз, бири-бирибизге жардам беребиз, Көркөм өнөр сабагына бизге эмне тапшырма берилген эле? Үй тапшырмалардан карап келдик беле балдар? Үйгө тапшырма эмне берилди эле? Эпилеги эле. Жасап келдикпи? Жетелешкен балдар, кыздарды кесипке үйгө тапшырма берилген, Кана азаматсыңар жай коелу мен көрүп чыгайын. Сонун баарыбызга бар экен, азаматсың. Жетелешкен балдар качан болчу эле балдар? Биз кайсы учурда көрөбүз аны? Качан? Жаңы жылда балатыны айлангандарды көрөбүз, Жакшы балдар. Сүрөттөрдү кесип келипсиңер, эң сонун кесипсиңер, азамат. Эми балдар, бизге бүгүн көңүл бурулат. Бул ким? Аяз ата. Аяз ата келиптир. Аяз ата конокко келиптир бизге. Бүгүнкү сабактан балдар, ар кандай оюндарды ойноо менен силер жаңы жылдык жасалгалар жөнүндө маалымат аласыңар, тапшырмаларды аткарасыңар. Ошону менен бирге жаңы жылдык балатыны жасалгалоо үчүн оюнчук жасайсыңар. Ал оюнчугуңар менен балатыны кооздойсуңар. Аяз ата качан келет эле? Жаңы жылда. Жаңы жылда, жаңы жыл качан болот? 31 декабрда болот, Негизи декабр кайсы мезгилге кирет? Кыш мезгилине кирет, Кыш айлары кайсылар эле? Декабрь, январь, февраль. Жакшы, ушул кышындагы майрамдардын бири жаңы жыл майрамы. Анан бизге кар киши бүгүн, Аяз ата бүгүн тапшырма алып келиптир. Хатын окуп көрөлүчү эмне дейт экен. Мына. Кымбаттуу балдар, мен Аяз атамын. Жылдагыдай эле силерге белек камдадым дейт. Белекти алуу үчүн мен берген тапшырмаларды аткарышыңар керек. Тапшырмаларды аткарып, менин берилген тапшырмаларымды таап аткарышыңар керек. Ошондо силер максатыңарга жетип, менин белегиме ээ болосуңар дейт. Аяз атанын белегин каалайсыңарбы? Ооба. Анда эмесе тапшырмаларын баштайлы. Аяз атанын тапшырмасы бар экен, балдар. Аяз атанын биринчи тапшырмасы досканын артына катылган дейт. Кана досканын артын ким карап Аяз атанын тапшырмасын алат? Кана кайданы келе койгузун. Досканын артын карачы эмне катылыптыр? Көрдүңбү? Эмне бар экен? Кар киши бар экен, эмне? Кар кишини алып бар. Азамат, кар киши. Биринчи бизге Аяз атанын тапшырмасы кар киши экен, балдар. Кел биз окуганды билип калдык, биринчи класс болсок да биз билебиз. Эмне деген экен? Жаңы жылдык жасалган. Жаңы жылдык жасалган дейт. Бүгүнкү биздин темабыз, балдар, жаңы жылдык жасалган экен. Жаңы жылдык жасалганы жасайт экенбиз. Көрдүңөрбү? Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Азыр мен доскадан карагыла. Квест комнатада тапшырмаларды даярдап, өтөкө оюнунда
Karala, bu komnatada emne var eken. Ayaz ata bizge emne tapşırmalarını beriptir. Kantip tabalı. Emne desesek bolot. Televizordu kuyguzup köreli. Televizordan tapşırması var beken. Televizor ölçüp deyip. Televizordan tavuş için emne kılas? Eşitli köreli. Eşit cevap deyip. Emne kız gerek. Ya. Şkafta açıp köreli. Şkafta eşitli tapşırmalar iman emes deyip. Divan. Обычный диван değil. Çaylık. Çaylıkta su yok değil. Değil mi tuşuz gerek? Su koyuşuz gerek. Buna o baklaşkadan sunap gelip kuyay ne? Buna koyduk. Emin yapılar. Çay koyuş gerek. Çay koyuş için çaylıkta kuyumuz gerek. Kuyumuzluk buna. Dım kaynap. Mo küzgü gökeldi. Küzgüde bir nerse var okşayın. Da. Küzgüge tapşırmak katıp koyuptur da. Belektin, kölökösün, tura taksana bir söz gelip çıkarttı. Bu yerde her bir belektin kölökösün, tura taksana deyip sizlerge takılgan tapşırma çıkarttı. Kana yine tapşırma çıkarttı. Görür için birinci belektin kölökösünde qaysı tam qatırat? Bu birinci belektin kölökösü şu. Sı eken, sı. Yok az men karandaş menle yazayım. Belektin kölökösü sı tamgası eken. İkinci belektin kölökösü kıl şuga tura keliyor da. Bunun kölökösü ne kılar? Bu. Kana? Yok, kana rıda okşoş koydu. Okşoşun tapkılar. Tura tapkılar ya. Üçüncü belek. Mı. Ana? Dördüncü belekteki. Kı. Beşinci belekteki. Beşinci belekteki. Emne degen ses gelip çıktı. Sumka deydi. Sumkanın ne gizdeyle dedi oldu ki? Kartı otasın mı? Sumka ken dura balda. O zaman sumka degen söz çıktı. Kaysı yerde sumka durak balda? Karanlıkça. Sumkadan ne arken sen bile karak gelsin. Karak koyarken al gel. Sumkan görelim. Al karak koyarken ne tapşırma kartı oldu ki? Yaxşı, hazır oturabızlar. Karıktan görelim. Sizlerine belek katıldı bu yerde. Sumkada bunday puzzle oyun var eken kızlar. Puzzle oynayız. Puzzle oyun kılat geldiz köreli. Meyde, bunda jup da işleyiniz balda. Ökömörgö bir puzzle verem. Ökömör uşul puzzle'da. Emne katılganını tapkılayı. Ayaz atanın tapşırmasını tanıyız. Bize koşular. Ökömör işleyiniz. Ököz işleyiniz. Tu adegende tura tahu algıla kızlar he?
Ege sen koy. Ben sana tileyi de vereyim, sen koyarsın. Sen daha tileyi de tut. Tak geldi. Dasamanlar tak gel. Bu da ikinci. Ha kiyimliyiz de. Ha dasamanlar da yaptırsana da gel. Yok iyiyiz ana. Ben bir hafta işte tartmadım. Ya. Tartmadım. Bunu bize çok bulsam. Gel otur. Hey. Maria. Bas. Bay notu. Notu. Sağ koy bir yana bas. Bay bas. Ana bunu mu unutacak? Bunlar da tartalım da. Now. Orta. Yok bu. Bunu da canım belki. Ece bizde küçük başka. Bizdeki deli. Ece bizde. Bütün. Bütüler. Zaten devletler dedektim. Три. Ne? Azamat sarmalar bazı oynuyorsun bütüler mi? Ana gel bile gel dostlar ilk gidelim. Ana kim dedi? Gel ayda gel. Ana sizler kanday bazı topladınlar? Çupa çup seken en sonun azamat otura koy. Bak macuk taşlarını sen kana. Sizlerden ne çıktı? Nasıl ki? Canıcılık. Ay bak çıktın. Жақсы, дағы кеткен. Sizlerden ne çıktı? Балақты жазанлар hep azından жақсы eкен. Sizlerden kim eкен? Аяз ата екені жақсы отырасыз. Ne? Neydi eкен? Aysun? Sizlerden ne çıktı? Аяз ата, Азамат. Дағы kim kaldı kelime kızarak kelime? Sizlerden ne? Балаты, жақсы. Так, sizler kimdaydan жақсы қалды? Дағы? Кел. Раяна? Sizlerden ne çıktı? Çupa? Çup çıktı değil mi Azamatsına? Otur az balar. Так, en sonun жақсы балдар. Сыңар сумкадан беректі алып тапшыма алды. Енді дағы не қылшыңыз керек? Дағы тапшыма таптыларшы? Pultmen televizor büyüzüp görüyor ya. Katılgan sözlü tak dedi. Katılgan sözlü tak dedi. Katılgan söz bulacak da ken balдар. Kelle katılgan söz taktabağız. Bu жерге мага катары менен эле бири-бирден кыз келе калсын кен. Стоп. Сөзү табышып кыздар. Бул могу жиптер аралашып калыптыр да. Жип менен алып келсеңер кайсы жерге туш келсе ошол тамганы ошол жака жазасыңар. Макулбу? Так кел. София? Кызым, тамгасын алып келип чыгарып алат экен. Ой, ылдыйлап берейин. Çok öldü. Çok oldu. Gel Asiye. İkinci oyuncuklar kalkarasın. Bak çarşıdan çıkıp gel. Gel. Aysu. Bak üçüncü oyuncuklar. Ne gelsin? Kaç tane var? Tak. Apa lagi? Tak. Leva geliyorsun. Kaç var etken? Gel.
жаңы жылга керектүү сүрөттөрдү кар кишинин айланасына чаптагыла дейт. Келгиле дагы табабыз кана эми бул тапшырмасы мындай экен. Кар кишинин айланасына ушул жаңы жылга керектүү гана сүрөттөрдү чаптагыла дейт. Бул жакта чапталып турган карточкалар бар экен. Кел айткан сулуу карточкадан табасың дагы бул жака айланасына чаптайбыз. Так, жакшы. Туура таптыңыздар? Кел Асия. Жаңы жылга керектүү сүрөт тап. Тез чаптайбыз, кел Самира. Так. Тап жактан тапсың. Хаджар келе. Чаптайбыз. Хаджар келе кой. Наима келе кой. Жакшы, Азамат. Жаңы жылга керектүү сүрөт. Азамат, таба бер, ошо жактан деле таба бербей. Кел Наима. Халифа. Кел Раяна. Жаңы жылга керектүү сүрөт тап. Кел. Раяна келе бер сен дагы. Тапкыла. Так, ме. Так, чаптайбыз. Сен. Ме. Азамат отура кой. Болду, жакшы, биз жаңы жылга керектүү сүрөттөрдү таптык балдар. Кана чарчап кеттикпи кыздар? Анда эмесе туруп, аппак карыбызды ырдап көңүлүбүздү ачып алалы. Ордубуздан турабыздар.
алсыңар отырабыз балдар. Полкадағы тақылған сөздерді таптық. Тең таптық, ешікті ашып көрерінші, ашылат бекен, Ой, ешік açıldı мына. Biz мына балаты çıktı балдар. Азаматсыңар қыздар. Емге тапшырма. Жаңы жылға балатыны жасалғалы. Андан кейін менің белегімді аласыңар дейді. Эми жаңы жылға балатыға ойыншық жасайлы. Балатыға ойыншық жасау үшін балдар мындай тегерекчелерді кесіп алабыз. Ақ бүркін түстегі тегерекчелерді кесіп алабыз дағы. Ортосынан бүктөйбүз барып. Мына мен бүктөп қойдым. Көріп атасыңар ба қыздар? Анан мұның ар бири-бирине ушул жарты жағын чаптайбыз. Мына момки бүчөөнү чаптап алдык балдар. Эми муну алып барып биз балатыга чаптайбыз. Бирине чаптап алып, эми муну алып барып чаптап коебуз. Биз мынтип чаптаганды мына. Мындай чаптаган ойынчук болот. Балатыга кооздуктар жасайбыз балдар. Мына балатыбыз ойынчуксуз турат, Биз мондай болгон кооз ойынчуктарды жасап, балатыга беришибиз керек экен. Анан балатыбыздын ойынчуктары жасалгандан кийин Аяз атабыздын белегин берет экен бизге. Анда эмесе, силердин ар бириңерге таратылган балдар, мондай шаблондор, ойынчук жасоо үчүн тегерекчелер таратылган. Жаныңардагы карточкаларды алгыла дагы, бул карточкалардан ушундай тегерекчелерди кесип, oyuncuk çaptayız. Ötkönü bir de çaptayısınlar. Hani. Kimisi jasalkan öğretmen bunday tarsan. Şunda aylandı çaptı. Albüm kelim çok. Bir öyle kes. Bir öyle dolan. Keser mi? Dört öldürüğünü kessiniz, tez keser. Узко қойып қоямыз, ускоря жетіп тұрмыз. Төрттөн buldular, төрттөн biriyle. Bir oyuncuna bir alıp çaptaysınlar da. Ben de sen ak gerekler. Ne yapıldı? Ah gerek yok. Hoş koyuyor böyle. Мына алып барып чаптағанда қайтып чапташат мам? Ya. Мына алып барып чаптағанда қайтып чапташат? Çok canlı gelin. Skoçmaya. Biz kleyle çaktayız. Ah, kleymeyi de çaptasın. Клейменен кечке тұрып қалбайбы? Yok. Так, мол, bir kızımыздыкын бүттүм. Var mı? 3. Oyuncuklarımız dayar dolu. Kimin oyuncuğu dayar olsa? Kendine bir güzel gelip balatını bozdurup getirir.
Азамат сайда чаттап кетти. Козголуп тур oyuncuğu. Birden geliyoruz kızlar. Asiye'nin oyuncuğunu görüyoruz. Oy Azamat sorun oyuncuk bulup dur. Bak Ayca. Ay kim edin? Ayda ne etkili koy. Azamat sorun. Yakacak çakta alaklar. Naima geldi. Sorun. Azamat yakacak. Safiye'nin oyuncuğu geldi. Bak Asiye'nin oyuncuğu geldi. Tak, jakşı. Tak, tak bitti. Raya'nın oyuncuğu geldi. Jakşı gel. Leyla, onu da yapacak. Leyla'nın oyuncuğu geldi. Nasıl bu kira koy? Tak. Jakşı. Azamat, tak. Tek oyuncuk yasak geldim ben. Azamat. Hacat'ın oyuncuğu geldi. En son Azamat. Daha bir oyuncu kaldı. Gel Hanife. Git. Tak. İlk koyuyoruz. Azamat. Sınav. Tak. Buna balatını son kozladılar. Ben daha söyleyeyim. Çok ısçağına gelip koyun. Buna balatınız dayan olduğunuzda. Buna balatını son kozladık kaldı. Gel Hanife. İlk koyun. Oy. Bakın. Bunu da yapacağız. Azamat mına son balatını kozladık. Balat en жақсы. Қана емес. Balatını da жасап қойдық. Бүгінгі сабақта немелер есіңізде қалды? Қар кеші дағы қол көтеріп айтасың. Аяз ата дағы. Қандай? Белектер. En жақсы. Balatı дағы. Puzzle oynamamız. Носки дағы. Oyuncuklar. Ayaz ata. Çupa çupsı. Karkışı. Karkışı esingizde kaldı mı? Karkışı. Azamat sığar oturasız. Balatını da kozlap koyduk. Emin olsun sizlerge Ayaz atanın belegi var eкен. Ayaz atanın belegi kompüterдің артында тұрады дейді. Қана киім тағып келеді. Даяға тағып келсінші қана. София сен тағы тағып келші. Қана компьютердің артында не белегі бар дейді. Бағып келсе көре берсе, не белек қатып тұр Ayaz ата бізде. Мына Ayaz ата бізге белек мандаринменен конфет беріп жіберді. Азаматсыңар. Мына бүгін сіздер сабаққа ең активтүү қатыштыңар. Жақсы, соның сабақ өтіп беріңер. Сіздерге сабақ жақты ма? Қандай болды? Жақсы. Азаматсыңар, сіздер ең жақсы сабақ өтіп беріңер. Мен да сіздерге барлығыңарға 5 деген баға қойдым. Ең жақсы. Анда берсең, Ayaz атаның белегінен таратып берейін. Кел. Ана балаларға берем. Отырып тұрсақ берем балаларға. Так. Так, берем балаларға. Так, артынан тұрып, балаға жетпей. Балаға жетпей қыздар. Емен қаралар. Дағы бір қарайсыз. Біз досканы қараймыз. Қыздар, мына сіздерге қар кешеден Ayaz атадан белек. Көрдіңдер ме мына? Жана сіздер сабақта не жақты десем, барын айттыңар, белек, конфет, балаты, қар кеші, ойыншық деген. Мына дағы балаты менен
болот. Карап жей беребиз.